Pozdrav dragi pratioci. Anđela Đuričić, jedna od najpoznatijih učesnica realitija Elita 8, iznenadno je napustila show zbog hitnog sudskog poziva. Njen odlazak je izazvao buru reakcija među fanovima i medijima, a detalji o suđenju još uvek nisu poznati. Postoje mnoge spekulacije o tome šta bi moglo biti razlog njenog neočekivanog odlaska, a mi donosimo pregled svih dostupnih informacija. Anđela Đuričić je napustila reality program Elita, kako bi prisustvovala suđenju koje je bilo zakazano za danas. Ovaj neočekivani prekid njenog učešća u realitiju izazvao je veliku pažnju, posebno zato što se produkcija nije odvajala od nje, prateći je na sudsko pojavljivanje. Javnost je ostala u potpunom mraku jer detalji o ovom sudskom procesu još uvek nisu javno dostupni, što je podstaklo brojne spekulacije. Neki mediji su odmah počeli da povezuju njen odlazak sa odnosom sa bivšim dečkom, Zvezdanom Slavnićem. Iako ove informacije nisu zvanično potvrđene, pretpostavke o njihovoj vezi i mogućim sudskim nesuglasicama dodatno zagrevaju situaciju. Dok publika pokušava da razume šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata, mediji se utrkuju u razjašnjavanju misterije oko Anđelinog suđenja. Za sada ostaje neizvesno da li će se ona vratiti u Elitu 8 i šta će biti ishod njenog sudskog pojavljivanja. Dok čekamo nove informacije o ovom slučaju, ostaje nam samo da spekulišemo o razlozima Anđelinog odlaska iz realitija i sudskog procesa koji je pred njom. Šta vi mislite o cijeloj situaciji? Da li je ovo povezano sa njenim odnosom sa Zvezdanom ili je u pitanju nešto drugo? Pišite nam u komentarima, zapratite nas i ne zaboravite da lajkujete video ako vam je bio zanimljiv.